tijelom, kao što su zgibovi, sklekovi, pa čak i čučnjevi, iako u manjoj mjeri, jer s njima ne možemo generirati dovoljno gravitacijsko opterećenje. Profesorica Ružić, sad ćemo snagu i jakost fiziološki gledano ipak objasniti. Dakle, u uobičajenom govoru, kao što je doktorica Gregov rekla, to je sinonim, a zapravo kad gledamo fiziološki, to je kakva razlika? Tu se nešto malo razlikuju biomehaničari, fizičari, fiziolozi, kineziolozi, ali zapravo fiziološki, kako mi gledamo, obično jakost je jedna čista fizikalna veličina, to je sila. Sila koju možemo proizvesti izometričkom kontrakcijom, znači kontrakcijom bez pokreta, znači kao kada bi kontrahirali mišić bez pokreta, što se često upotrebljava takve statičke kontrakcije, recimo u rehabilitaciji. Sad, najveća sila koju možemo proizvesti takvom kontrakcijom je zapravo naša jakost i ona najviše ovisi o poprečnom presjeku mišića. Snaga je nešto kompleksnija. Ona naravno ovisi o jakosti, jer jakost je sila koja definira i snagu, ali za snagu se uključuju i neke druge komponente tehnike, vremena, izvođenja, brzine izvođenja i zapravo može se dogoditi da u nekim fazama neko može popraviti snagu, može podići više utega, ali zato je poboljšao neke druge stvari, a ne sam poprečni presjek mišića. No, da bi mogao biti spreman, na primjer jedan skijaš za svoje natjecanje, on mora, kao što smo i prije ovog priloga o jakosti govorili, mora proći visinske pripreme. Što ako ne može u visine? Može li se na neki način visinska priprema, da tako kažem, simulirati u nizini, odnosno na puno niže visine? Pa puno sportaša iz niskozemskih zemalja nema uvijek priliku ići na prave visinske pripreme i tehnologija je sada stvarno razvila zapravo te uređaje, komore, može biti uređaj, može biti komora, može biti šator, može biti cijela soba, hotelska, ured koji može simulirati, on je zatvoren, znači u zatvorenom sustavu i vi namještate visinu koju želite. Za nekakve dobrobiti najčešće se to namještava visina od 2500 metara, 2800, onda se tamo može visinu spavati. Znači zapravo promijeniti tlak. Promijeni se tlak, da, i simulira se visina i onda čovjek ili spava u tome ili trenira, sad ovisno iz kojeg sporta dolazi. To je dozvoljeni način. Sigurno se pokušava i na nedozvoljene načine. A za nedozvoljene načine koji stvarno imitiraju učinak visine smo puno čitali i u biciklističkom sportu. To najčešće u novinama i u sportskima se provlači kao jedna skraćenica EPO, štampano EPO doping, eritropoetinski doping. To je naravno nedozvoljeno, može se otkriti, a ono što je opasnost i što se ova svjetska antidoping agencija WADA jako bori je kako utvrditi ono što se pojavilo u Torinu 2006. Vjerojatno se pojavljuje drugdje, a to je davanje repoksigena, odnosno genske modulacije i iniciranja tih virusnih vektora koji vam promijene vašu stanicu, na primjer mišića, i onda mišić počne stvarati vlastiti eritropoetin. A inače on to uopće ne stvara, to stvaraju bubrezi na visini. Ali sad se promijeni naredba i onda aktivirate te gene koji inače spavaju, da tako kažemo, u tom mišiću i sad on radi nešto za što uopće nije predviđen. Vrlo je teško, za sad mislim da još ne mogu, ima nekih naznaka, utvrditi koji je stvarno tako dobiveni eritropoetin, a koji je stvarno od visinskih priprema. Ali znamo da se krv svih pobjednika smrzava i ništa nije sigurno. Pa na taj način zapravo jest otkriven talijanski biciklist koji je poslije naravno izgubio nagradu koju je dobio. Međutim, zanimljivo je i EPO, odnosno eritropoetin, a i repoksigen su imali drugu namjeru i namjenu terapijsku za ljude kojima je to bilo potrebno, pa su onda neki se dovinuli ideji da bi ih mogli iskoristiti. Za što su bili namijenjeni u izvornom? Pa to su uglavnom stvari koje su razvijene za ljude sa nekim teškim oblicima anemija, gubitka krvi, krvarenja i sve, i trebali su imati korist, kao i brojni steroidi koji su bili izmišljeni, hormoni rasta za nadomjestak za ljudi koji stvarno trebaju, koji imaju zastoje u rastu, ali vidimo da se sada koriste nedozvoljeno ne samo za poboljšanje sportskih izvedbi, nego i u nekakvim pomlađivanjima i tako zapravo svrhama estetskima.
iako im nije prva namjera bila takva. Govorili smo u većem dijelu razgovora o visini kao otežavajućem čimbeniku za optimalno funkcioniranje organizma. Ima li nekih drugih ometajućih čimbenika na koje možda ne bismo pomislili, a opet rade probleme? Ima jako puno i to ljudi vrlo zanemaruju. To posebno kad govorimo o rekreativnim skijašima, planinarima koji idu vrlo često na te visine 2 do 3 tisuće metara ili se popnu gondolom na 3 tisuće metara preko ljeta, hodaju po Austriji, vide gondolu, popnu se. Zaboravljaju na te druge faktore kao što je ultravioletno zračenje koje se strahovito povećava sa svakom zapravo par 100 metara nadmorske visine. Vjetar koji zbog onda konvekcije odvlačenja topline s površina tijela značajno povećava osjet hladnoće i magla koja u rekreativnom skijanju i u ovim našim prostorima je izuzetno nezgodna, posebno u područjima iznad 1800 metara gdje nema šume ili nema nekakvog fiksnog objekta gdje vi možete odrediti da li se krećete ili stojite. U skijaškom svijetu je poznato nešto što se pokušava klasificirati kao bolest. To jedan profesor iz Berna, Häusler, pokušava nazvati Häuslerova bolest i on radi istraživanja koji su stvarno dokazala da 10% ljudi u gustoj magli, kada nemate ni jednu točku koje se možete čvrsto uhvatiti, vi mu ne možete čak odrediti da li se krećete ili stojite i da onda zbog centra za ravnotežu ljudi razvijaju mučnine, vrtoglavice, povraćanja, dezorientaciju, mogu čak i pasti u neku provaliju i da je to nešto što bi trebalo nazvati skijaška bolest. Ona nema veze s visinom, nego je slično kao u autu kada vam je Kad zlo. se ta magla raziđe, zapravo vidite da... Ništa, možda stojite na nekoj maloj livadi, ali u tom trenutku, u toj velikoj magli, stvarno mislite da ćete pasti u neku rupu. Dakle, vrtoglavica i mučina, vi ste nam donijeli nekoliko fotografija koje ste snimili u ožujku ove godine, dakle ne na nekoj velikoj visini, ne znam koja je to lokacija bila, ali magla je takva da niste ništa oko sebe vidjeli. Da, to su bile na lokacijama recimo 1700-800 metara, bio je baš jedan kongres znanost u skijanju, Skiing Science, gdje u nekoliko dana kad su trebale biti praktične neke radionice, ovdje je vidljivo gdje imamo sedežnicu pa imate nekakav fiksni objekt. Kad se udaljite 15 metara od toga, vi stvarno ne znate da li je nešto oko vas. Pa kažu da bi onda kad već nemamo to osjetilo, da naš vestibularni sustav nije zbunjen, da bi bilo dobro da upale zvučnike na žičari ili u restoranu da dobijete nekakav osjećaj orijentacije. Koliko danas znamo o ovom području o kojem smo danas razgovarali, dakle o izdržljivosti, o granicama, sposobnostima ljudskog organizma, koliko se uopće to područje znanstveno istražuje? To vam je etički vrlo teško istraživati na ljudima, na laboratorijskim životinjama isto više nije etički. Zapravo u tim granicama uvijek imate neke dobrovoljce, ali nikad to nisu praktični maksimalne granice. Nažalost i tužno je da puno tih saznanja imamo iz nekih ružnih eksperimenata iz prijašnjih vremena i vremena ratova i iz nekih nesreća, nažalost rudara, nesreća ljudi izgubljenih u planini i sl. A što bi unaprijedilo recimo istraživanje u ovom području? Što se tiče istraživanja upravo adaptacija na visinu, u Hrvatskoj bi jako unaprijedila komora koja bi bila zapravo komora koja bi mogla simulirati nadmorsku visinu, hipoksična komora. Naša jedna takva je u planu na oko Kineziološkog fakulteta. Ja se nadam, evo po nekim mic po mic koracima napreduje plan i projekt Zapadnog sveučilišnog sportskog kampusa u kojem bi trebao biti i dijagnostički centar i za rekreativce, ali i za sportaše i tamo između ostalog planirana i takva jedna komora. Hvala vam lijepa profesorice Ružić na otkrivanju cijelog jednog nama rekreativcima i laicima gotovo nepoznatoga područja kojim se bavite valjda jedini kod nas ili ste među rijetkima. Mogu samo našim gledateljima poručiti za kraj svaki simptom koji osjećate ovoga ljeta ako ćete negdje plivati, hodati, penjati se, biti izloženi vrućinama i suncu, nemojte zanemariti. To može biti prvi znak adaptacije da ne bi došlo do onih drugih, bolje stati. Spustiti se na niže visine, popiti malo vode i primiriti se. Drago nam je da ste i ovu društvenu mrežu proveli s nama. Lijep pozdrav, doviđenja.